Sangach iramochomoch. Okay, may bang kakilaka kia cha more nan maray nan ranwach. Pagkachan ter ikamela mo kam kun rong patangkan kam kenyang follow kam kenyang kapakap. Okay, ipakakan teru tisang. Ibang prong ko saya mo kakala prong. Apo ipanintayang ukma kakela panta kokoirta na cha poson kokoirta na cha Kamehlele. Abang kosang ni rong Mahsen nan coach. Okay? Abang kalautela acha Kamehlele acha asola. Okay? Porque song me nano seya payo wano tana sapolman coach kan reperti terekinola ni ulo kaya wayo tana God's people perish because of lack of knowledge. Que child can ola, the child can lose, the child can socha poita, porque sang ni socha wewe kita Mahsen nan coach. Okay? Mainko Mahsen nan coach kichel ban kichel uya kisan memoran nan ran korusia. Okay, kay teken Kisin kay teken sangan puken watawate may bang watak chow nak mawar. It's not that kind of book. Kay teken sangan puko. Mahsen nan coach yeyi kauno. Yeyi kauno makamuyo ngay menasala menewang men kompaniyang men mamor lale men kilang menamanen kauno na nachamor mimenan Mahsen ng coach. Amen. Kamen maula wini Mahsen ng coach. Kamen pitoisang nan salitin ngen sauch mimenan Mahsen ng coach. Song koras makapanrapaki poken men kilang yei Mahsen ng coach pan sawasa mimenan Mahsen ng coach. Kayo kichana na Kamehlele me coach kapikata kicha aramas. Okay? Kamehlele anahne chapsang mo me kauno me kaping kichata kauno me kachkan kichata planan kauno me mimenan na chamor. Nan sermaya iralauteo. Okay? Makakoy watak iralauteo ko watakati. Okay? Pwede kasaliang kicha makosaw me mo na cha apeta ng kapete na cha nono. Kauno coach kaching kasanetiar. Makachapan yang puti. Kachapan yang set apart. Kachororla. Iputi po yung sambawach. Pagkachan wiya. Man Kadehdehn, prophet of the nations. So miya planan coach po na more. Katamat matawa man papa nono man 9 kinukata. Ope na raplano kasanti. Okay? Mami po na more. Coach. Planan coach. May inanan okay song kichay sa chokak kaweweta okay song kichay sa chokak wehwehki la sa chokak costa miya mysterious ways in kauno song kan magchel kan matawa me kayon sa kanakan. Okay? Iman ko saya cha yung ay pot sa biluya kamal tataw kayo kichi koskosay kich koros kay to sang ni panay may panintan ni chanakan aramas ma aramas magkilang kasawi o wiya paninta check tuan mamormawan aramas kich koros kay to sang ni ach panay ma utang sa kanakan ni chanakan aramas. Okay? Ni chanakan aramas ma ach panay mon masan aramas sangan aramas ma ipaninta aramas ma suwat. Okay, tama sa kapingkis niya chuya koskosayayo, may lalach papa kante, may aramas pang kilanginta aramas suwat kayo mo, may kapingki po yung coach, wakitala mauranach panaynay, the moment kauno akin tatok, moment mysterious ways in coach, moment coach akin wiyas kupura, sapol maplan, sapol makasanti. Tama seems impossible. Tama mo man suchakak pa naramas. Tama chanakin naramas kin matawa mo kayon sa kanakan. Coach kin tatangki. Amen? Ariyang yan. So masakas kasay pa yung yach fellowship ayo. Imintangay, ibilintangay po tintaklang. Nanach panaynay. May panintach panaynay ay papakalapin. Ay nono wa papa. Ach panaynay. Pach papa bot kita tirindi. Pagkalangan kiyang coach po coach kasaliyang ach panaynayin Santiago te panaynayin kalangawat. Metame seems impossible. Tama mo man apal ren aramas. Kauno kak kamawiyala. Kauno kak change. Or even to me saan kinono limman tirinach nono kalap.
tirinay no kalap, tirinay ang kalanti, ikilang kapain coach ay sa watch me, kauno kipa na, panainay watch and wiya eo, even though me sang no sucha no kay. Kamehlele me masocha Christ, wakitala pa sa neta ach maur, sa sucha kak eo pana. Utan, Christ kalep makareta, ach kak wiya panainay eo me, sa eo pana po kita, Pahn kupuran Christ. Es wehwehki mes es chokin sa pungalate su chokin mia sa payrair. Ekin mia once mesakin kotong Pahn kupuran ko chokin kamau yala. Makin mia la. Eu panopurang chok sa pan. Yawasame sopong. Okay? Pueki yasame kichail men pompe. Serian pompe koros maka masani nam am papa nono. Mia am pung. Mia am kosanti. Mia penam plan. Mia kowa me coach po kome masani. Okay? Ari paninta na nach panay mo en masani. Tiren masani. Ichon. Tiren masani na nach panay po ki no aman. May kaping kiyang coach. Sakak rong pana. Sakak pana. Lisaliping chocho mia maso maingko. Ngoy chik kairta kilangata. Menan lisaliping ka koros. Yamoman kauno wakitala ach maur. Yamoman kauno tatok nan panaynay wach makareta ran wach ipanintame nan pilli salipeng kan nan song kan masapang kotru sa masapang likuryang kauno coach pangking sa wasay kitsan purang kamawiyala. Amen. So imen chap kita si tayo makareta Ekei nialo. Okay, may chap kita kasaya mo aptame imang kasaya me ren kauno coach. Iwasan maula. Iwasan neupana. Iwasan salatakla. Okay, ikilang me imawiyawin na nach maur. Kay tekin cha ikosaya. Okay, pagkipuksaraw masani. Ikilang manamanen wakitakla, manamanen mamauro. Wiyawin na nach panaynay. So kapag nga coach, tami kas kasayaki, pagkichan lukoryang kauno. Kichater changasang kauno. Kichater changasang, kichachanga coach po makchamen maula o mimiren kauno. Makchamen poita o pil mimiren kauno. Chamen salatakla pil mimiren kauno. Amen? Iyo sang me ipanintawa ya kay kichail pilkin matamatawa solar men panay kilapo. Okay? Solar men riyan kilapo. Tapilkin kokonyo kin mirem ta kay pagkatumpe kasalta tapilkin ninta. Ikalula cha iputin ang panay watch. Imenintayang kichamek, sangan kapikipikin kauno koros, sangyo me kamuyo ngay, kichail socha yang planeta te. Socha me kachepla, kauno coach me planeta sang Karusia. Ap me pitin ta panay kasyokak kachore yukasang lale. Coach me planeta is aman me ban iputi na neo panaynay, bloodline. Coach makasaneti. Kaya i-mention kinan chermaya eo. Mo na muputi, makachin pilukata. Kaya may piluputi ang nan panaynayn sokon, panaynayn menruk, panaynayn ponpe. So cha, kauno makasaneti, may ibang panaynay kisokon karas menruk, ibang panaynay kisantiako karas men ponpe. Makasaneti. Kay tenay plan mo. Ais ngoy me pan men kachuri yasang. Nan panay na yeo me coach kasaneti. Kaya riyay puko, yanewang ay panay-nay. Amen? So, ipakikan peraniki. Peraniki ang panay-nay. Appreciate them. Alayrail ta peranki, kapinki. Ko wiya me coach na ng panay-nay po coach pan sa wasayok. Makuha man makumpunot kiyang panaynay, kay nan prayer request kan, sa kang kalapalete, melal papa nono, meniray sari, and ewang coach, and asala mamorang kauno, ipanintawag katepunot ki. Ang maur kaninen, o kasinan ta, mo silangan coach. Pakang coach, changa kauno, ewangi, kauno ban, take care, sawasa ang panaynay. Kau naman ba ang wayrail to? Pagkateng chan makuha kita aramas. Manamanin sa polmang coach Mahsen, makin wa kita lamaura na ramas.
Glory to Jesus. Amen. Ari ima kichana na wiya kichamen ewang coach kichamen kapkapayata paikong sapol mang coach Mahsen pa ang paikang ewang kauno coach pan sawasayuk coach pan kapayata inanganam mongyo. Kaya Mahsen yang chana Psalms 37:4 makchaban delight in him chaban rapakia chaperan re wa yamuna chaban rapakia chaperan re kay chaban paikongi kapayata sapol mamasan wiwiya kupura kay imo mo na chaban rapaki at chaperan ren kauno mo atana chaban rapaki at chaperan re abang kachki yang kichay nang na chamongyo bakchochok child ken men en kiyang chamay nang na chamongyo chaschokin men kapayata kupura chapangaki kapakat chapangaki watawat chapangaki rong Mahsen ng coach chapangaki paikong ap kichay menen kapayang kichay nang na chamongyo at chakak work that way at chakak tatak ni sango okay iyo mysterious te iyo wiyapan coach me kichay la nasala miya child part miya sapol man kauno part pues ime miya kya child part aki yang kichay te free will aki yang kichay pilipilok chay pang kumbing pilata as shoken forces way nganan coach te kauno waksang achay lumunchichiyo chapel okay po chapel makin forces way chapel makin man kamela kawela prapala kauno can wait patiently porque champagne nang yata sopa yangi kotongi kauno bang wiya me coach na chamor amen kapanga coach kalangan ng komo me yang wiya rongorong yang ya kapakap may sangach chatepa tautla te pay kasal la okay na song kan koros makakung ya kapakap ki kate pay kasal irang puk silu may paneo ki yang kicha may sangach okay irang puk silu tame maneo ki yang kicha tana yamo mo na chaban Rong Kepitien Koht o wehwehki ngayon sarawi okay how to hear God's voice and be led by the Holy Spirit yamo mo na chaban kak Rong Kepitien Koht kayon kak to kayon step kichana na Kamehlele me akin Mahsen okay we need to believe that he speaks Pama miya sangan kokonyo te Kamehlele yo rem kaunas choken Mahsen akin te ikinota choko to kapakapangi ay sa mapan sapang teso makasasa me akin Mahsen anguk te makasasa me akin kosay kauno kin kosay Oria apanapalangu kan Rong Kepitien kauno makas Kamehlele me akin Mahsen okay so you kayon step makanen step eu chami bang ko sayang kicharanech o irampung kan men back up kan Kamehlele me coach kan Mahsen so the first step believe that he does speak to you kana na Kamehlele me kan Mahsen ang kamoy okay if you go around saying that God never talks to you then you are shutting your ears to maka kun ko sayame sucha kun ko sayanguk ay makawiya karchingiti sanger salangam kan pokan kakrong apan Mahsen angok kaya risong koros chapta sang tame ka Kamehlele okay akan bang kak oso te aleti kaya chel Kamehlele chel aleti pasapang na chel Kamehlele amen Kamehlele makin kiyangok result amen or maka Kamehlele resulto kapilpan Rong Kepitien Koht amaka sucha Kamehlele kapilpan sucha Rong Kepitien Koht imakareta okoy kakan Rong testimony Rong katetekan mesakan muya okay nan parang Kokohp tawach yamo mana aramas kakin tatame ale division revelation Ouraman tame Kepitien Koht tame coach Mahsen tame coach kamakitki maurim amanaman okay nan malkaka iralaut riyaisak limau ibang watakang cha malkaka riyaisak limau isak tayo okay malkaka riyaisak limau irachiki isak tayo ato nga coach isak tayo kauno ken kachin kampakapanki irailakan maken paikyang o eken kachin kachingeti ang irail sapolma inaw okay Nanlo kayang wayo na the Lord confides in those who fear Him. Okay?
kauno kin kachin kampakapan ki irailakan makin baikyang. Wow. Okay. Ari kasampalang kicha pamela kauno ma kicha i kakan te i kakan mak komyo ngaya nanawiya kichan baikyangi. Ime masane akin kampakapan ki akin wiyala kisa. Kay kampakapaka kakasama ang friend. Kay friendship miya sangan relationship nan friendship me utan kasampan. Kay kuma you guys know each other. Kay makak-share secret, makak-share sang kay me wag sang acquaintance aramas me in and out of your life. Okay, miya kakak confides in that person. Kakak kosayang aramaso, kakak wehkata, kakak salata ko ang aramaso. Ime pilkaw na mamasa niyang kichama. Okay, mekin kachin kampakapan ki irailakan makin baikyang. Makachapay kong kauno achapu komo. Okay, a relationship watch bang getting stronger. Pui Kamehlele may paninta kampakapam. Kampakapam kashkakatan ki aramaso kampakapam ma sucha wanguk. Ma kin sapay konguk. Maya kin kawayuk selima. So cha ama relationship. Kamehlele makampakapam aramasaman me miya ama eupana. Aramasaman me kinsawasayuk. Aramasaman me kumatok pana. Me kumawewe pana. Ama pala kaksawasayuk. Apal kakaksawasa. Okay, isang ko. Miya kakonen eupanayo ng pungama. Same thing. Ipil tuwecha acha ewang coach. Okay? Glory to Jesus. Ari inangan kauno emen reveal temen kasaleyang kicha ya kupurokan secret. Okay, sang rirkan makicha suchasa kauno men kasaleyang kicha. Amen. Okay, kay tisang nang pukan chermaya silisak silu irachikichik silu. Okay, CHER 333 chermaya silisak silu irachikichik silu. Wasama kaskasaya yang kichal magchailan lukwari apan sapam kicha. Okay? Ari abang watakang kicha. Lukwari chermaya 33:3. Tana, lukwari ya yampan sapanguk. Ipan masani yanguk sang kopuriamoy o manamanakoy makasochakin asa tuwa. Wow. Lukwari kauno ambang kachin sapang kicha. O niya pilpan sapang kicha, tanabang kasaleyang kicha, sangan manaman kopurya mo ikoy, me pen kicha socha asa tuwa. Lang mysterious way, isang ka mimiren coach, me more than, beyond the lapasang tamak chay lasa. Po nang in tamak chay wehwehki. Wiyapang coach, may muragags kasayakin ng kapan me. Tame seems tame ang aramas disqualify. Tame chanak na aramas kichel kilang kichel matawame ay nanan sa kanakante suchok warong te. Chanak na aramas suchok pake wakak koko chanakan coach. Tame kichel matawame suchok kak suchok mau ren coach akak kopungala akak wakitala akak kamau yalahin sa koras. Amen. 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 So ime ko sampal ki tame pachpachawan man sanga chame yamo mona chapang kak Rong Kepitien Koht. Or first step chame meneu kyang chame koyok chana na Kamehlele me akan Mahsen. Or koyo ni rong pup manay Psalms 25:14 akat katete yang kicha me irailakan makin baikyang. Okay, irailakan makin baikyangi akan kampakapan kung mawiyaking chayla kampakapan. Okay, or irailakan makin confides in those who fear him. Coach makin confide in us. Okay, akan muyala kampakapan irailakan makin lamuki makin baikyang Pwede kita eman revealanguk, eman kasaleyanguk, sangkan me kolokol ang kami. Karyaw na rampuk na Psalms 30, Chermaya 33:3. Okay, and tayang chamak chapan lukwari apa sapang kicha. Okay, so chamasa ni chamak coach na patar po yung sapang kichay. Lukwari tes siya lukwari na patar po yung sapang so enta kichan lukwari acha pukomo. Just kasik okay na may paninta. Tuwa cha teleponyo.
Okay, ma is chukak suchak call. Okay, may iban call Elizabeth Ezra Johnny. Good morning. May sang may suchak call Elizabeth. Is chukak pilkasik me iban aleti pasapang. Tebang ko sa itong ya. Tuwa siya telefon yo ma. Nampungan ngay kauno. Nampungan ngay Elizabeth. Iban lau call. Ain so me Elizabeth po kata telefono. Isapang yang panaleti sambang kak ko sa ibana. Piltuwa siya rin kauno. Kaya iban lukwari, iban call, iban ko sa yangi, kauno ang pilbang ko sa yangya. Momo na chakin pana ni physical, same thing with spiritual. Tuwa siya pil mamauran ngayon. Ora kicha me pang call, lukwari ang kauno pang sapang kicha. Amen. Nansone isakara chikichik payo. Okay, John 10:4. Irang pung kami meneu kiyang kicha. Nansone isakara chikichik payo. Okay, pagam kowe practice. Okay, lukwari kauno po coach pa sapang o. So ni isakara chikichik payo tana. Niya kaptoy Israel. Eap ken chiyang morail o sip kan ken itawen pueki arail an lar ngile. Oh, saan sila pang sip. Saan sila pang sip man nasip kan asa rong ngile, asa awiyapa, asa sang koros para pan rong rapan itawen. Tami meneu kiyang kicha. Wasa kasampal yamoman achaken rong. How can you know his voice if he does not speak? So coach can masan. Okay? Po yamoman achapan sa rong ngile ma eso cha masan. Yamoman achapan sa may banta son sila pan sip man. Yamoman sip kanapil pa na sa rong ngile ma eso cha kasayang rail. Yamoman kamuyong ngaya pa na sa Rong Kepitien Koht ang achamor ma eso cha masan ang kicha. Arime kicha na sa ako coach kan masan. Okay? Coach kan masan. Nanacha society makakanrong aramas kaninta 10:4. 10:4 wehwehki makarong wehwehki me kealeti. I hear you and I understand you. Okay, makabang wawasalik sin walkie-talkie kan tawasan tatok. Kaskasa yon nakinta 10:4 confirm me ialeti tama kanta ni wehwehki tama kantan. Ari bilang kicha same thing. Okay, I hear you and I understand you. Ari bilang kicha same thing. Me I saw me kicha rong wehwehki aleti sang ren kauno epil tuwa chapel 10:4. I hear you and I understand you. God wants you to hear his voice more than you do. Ko chinanan yikupura kichan Rong Kepitien rong tame emamasa niyang kicha. Okay, he desires to communicate with you. Yikupura nangi po en kasayang kicha. Arya kasampal kichan ter matawa. Okay, never think. Kaya matawa ma-coach sa chakan masan. Coach kan masan. Okay. Yamoman na chapa nasa ma-coach masan ang kicha. Yamoman na chapa nasa ma-coach kan masan. Okay. Momang coach akan masan, akak masan in audible voice. Makan rare. Kaya pipanintawe me in last days like this. Coach hutan, richungat mama sanong songa aramas. Me mama, pulopul, me seri, audible voice. Okay, audible voice, makakakrong ngihl akoto. Kakpilmasan in still, small voice. Kakakulawate kwasan ang kayong king isak tuwaw. Rachikikay sake, rachikikay sakriyaw. Wasakas kasayatuan, kisiniyang awiyawi. Coach kahit coach siya masan lala. Okay? Song kay mawiyawiya. Murisang miya still small voice. Nakoto sang muri. Epilken masan inward witness. Okay? Ni mas lala. Katetepan mas lala. Wakilan mas lala. Inward witness. Wakilan mas lala. Epilwiya yarme ang katete imamang kocha kan masan. Pagkaiting chay makampain man wakit kichayla. Epilkin ko sang ni
the written word. Kakakrong kauna pan masan nguk pilsang nan sapol mamasan. Dame inchingti. Okay? Kapil kakrong kauna masan nguk sang ni sermon, sang ni patangkan makakenrong. Sang iyo makamimila lima chay kang kakola karong chay tautan masan ng kocho sairya. Arimo mang kauno akin masan. Aramas kak word of wisdom, ni spiritual gift. Mimina ni ray reo, aramas man kisakisin knowledge. Okay, kisakisin kakintata. Osa sang ni ray tama kamimilala. Okay, makan korusya ko sang ni kauno akin tatong ki maure naman aramas. Apil ka ko sang re naman aramas choror. Mapanin tayong nguk. Tame, po kauno kakasaleyang aramas. Kauno kakasaleyang ya, kauno kakasaleyang amay su chali pilipil. Pweki i ko chaman melimpa, kakin men kauno pata chayl maur. Kang kachaylan popula, kachaylan so cha sayi. Orya, preparation ng achayl maur, o kay pakikak su charongata. Aman choror kauno pantatang kupuyan ko to kasaleyang ya. Tama coach, kasaleyang tuwanay maur. Okay? Pilka ko sang ni prophecy. Prophecy wehwehki Kokohp. Me ekak aman aramas Kokohp. Te masanen ko cha nguk. Ngilen kauno nguk. Okay? Yamomong ko cha masan nguk kako sang ni Kokohp apang ko yang pom. Kokohp kung ko patatame pang ko to mo na maur. Sang kan mabilsay kuya wu makchel wiya kokowang lale. Amen. Amen. Pilka ko sang ni dreams and visions. Kakosang ni Ouraman, kakosang ni Kaudiahl. Machocho ng parang ko na patay kabingkiyang coach po. God is speaking to them. Coach mamasa ng rail sang ni Ouraman o Kaudiahl. Okay? Matamatawa me. Is ngoy manech. Masucha pa kayo miyaye wang coach. Ay so maramayla. Kauno kasalayang rail me coach. We have preparation. Kung napataral mo niya ray chango to kasaya me coach may sucha wehwehki minan paipan kita wang kocha pa kong kachay sucha men kachaylan kachiyasang morwach ari song kay momong kocha masanonguk kak masanonguk ni song kakoras makuha man ni Ouraman kay dreams and vision miya Kaudiahl coach kiyang ipantawe kateso kauchi kasaleta itawen kauno po coach men tatanggan kami. Amen? Okay, kauno pilkin tatangki sa polma chon lang kan. Chon lang kak parangok, chon lang kak ministerangok, chon lang kak wa. Tama Kepitien coach ang kami. Kauno kin tatangki chon lang kan. O pil kauno, iminta sang kay miya sang circumstance kay te miya sang kay ma coach kin wiya me pain kichay aramas su cha wehwehki. Pain kichay aramas kin purya mo iki. Apuy mo man ko chakin tatak mo. His ways, mysterious ways. Okay, chay bilbang kapatya sa liyo, according to his word, na isa pol masan, akakuya sang korusya. Chay bilkin lalang sang anirair koy, mga koy pa kichay kin lalang kapal, kichay kin lalang alen koranyang mela. Okay, ay yan sa, ito chay yan sa mga chay kinimpang, kichay lang sopa yangi. So he works in circumstances. Okay pa kachaykin song koy makin wiyang chaykin loisang ak chaylap kin kakso pa itong kauno. Arya irawach may manew kiyang kachayl may songwach kakela kakin kachayl makchayla na sa how to hear God's voice. Okay, yamo mo na chayl pang kak Rong Kepitien Koht chang a chayl mo. Iban kita rompong ka pon pon screen na pokan kak proy ko watak ko Kamehlele asa coach kin masan. Kayon step ma. Karyaw ko lay pang prang yung kiyang kichay. May sangkan makukuto. Kayon ka kamuyong ayan na Kamehlele may kin masan. Okay, pilata siya Kamehlele may kin masan. Pumay siya Kamehlele may kin masan ay siya Rong Kepitien Koht. Siya kasa. Okay, so kalangan ng kamumeng sa may coach kapingkiyang kamumele sa pol ng mamasan ng achmor may sangach. Iyay kapakap korusya mayang rong sapol ng mamasan. Kamehlele wachan pati tinanewe umor. Meman Lord, may matamatawat so cha asa, makamukin masan, masucha Kamehlele, may isang watch ni manamanan sapol ng mamasan. And kak open tawani mo na mongyong,
Pwede nasa makamu coach man makiyas, coach man makalangan, coach manaman, coach limpak, kamu men masa ng kich, kamu men senasay kamu ilang, Lord, diyay kapakap. That vision, that revelation, Lord, kasaleyang, maurin aramas man, Lord, me tao to God, sucha wehwehki, makamken masan. Lord, diyay kapakap, richingata wanimo mangsam, richingata wanimon wewe, richingata wanimon mongyang, pwede sopa yang kamu. And look wari kamu yan, niputin na maur, uyala kauna song kamor. Lord, and bilrong makamken masan, kamken masan in many different ways. Audible voice, oh Lord. Come bilken masan through angels. Come masan through vision and revelation. Through sermon, through prophecy, through your people, oh God. Kalangan ng kamu, Lord. Maing sam, kalangan kiyang kamu, Lord. Karusiya merongorong masan ng coach. Mepiliyang iya kapakap lukwari kamu maing sangach. Lord, iyay kapakap. Kamban, maleti apapalisin sila naman rail koros nan maray nan ranwach. Lord, practicalin sa palamumasan sen rong kapayata. Ranwat sen lukwari maramoy. Ranwat sen lukwari kamu yo kaskasik kamu yan masa ng kich. Kalanganan kamu, Lord. Ipakatang kamu karusiya, Lord, nan parawach. Lord, masan kan me pampiluya pepos. Raila kan me pilpang koto, Lord. Katete na newe wawa. Maing sam ngayon mo, Lord, and manifest. Ngayon sarawit chipo na rail more. Mapan rongorong koros. Raban invade, oh Lord, by the Spirit of you. Raban kon, Raban manifest, Raban receive baptism of Holy Spirit. Bonaral more. Kalangan ng kamu, Lord. We praise you, we thank you. Rapa shindiriya karala mama kikiara la mama. Mesomaw ng kilakacho, God. So siya lipilipil sang ang somaw tamang sam. Sang nan mga kotilel pan ne. Lord Jesus, nan paluwara. Organs kan koros. Maing sam, I call out to your name, ni maran count Jesus Christ, incha makaretipon lopo, manamanan incha watch maing sam, makom katete yang kich Lord, me incha watch kareti, lupalipkan remo, me Isaiah ko saya, me picture ko saya, na lupalipkan remo Jesus Christ, pweki ang healing, ang maulan paluar, maulan somaw, ikatete may isang kapwach pon, maurin meman me somaw, Lord, mauyarong-arong. Kampan kamawyala, kampan toka, kampan restore, God. Restore amor, maing sam. Tame wala maula in Jesus' name. Tame lost apang kapurpuryang, restore in Jesus' name. Tame suwat sa kanakanan, ngene o mamimilala manan pito isang deliver in Jesus' name. Kalangan ng kamukaon Jesus. Pagkatang kamu, Lord, kich karusia kiyang kamuyach kapeng lengan wow and prawang kamukalep yoy marwa Jesus Christ. Amen. 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 Kapanga coach kachway ni papolan kauno iyay kapakap pilayan karach manang kamuy lukwari kaun Jesus. Lukwari pa pa sa pangok. Okay? Lukwari. So chalipilipil sangan ni right tama kami milala. Kecapan practice, kecapan men wrong. Kecapan menaleti. Okay, tamak charong-orong mekan masan. How to hear his voice. Kecakak wrong. Kecakak aleti. Kecakak kosong. Tama coach mamasan niyang keca. Amen. Kapag nga coach, kaunong kapayatao mo nan marainan ranwatch, papolan kauno, en yayangok sin sila yuklaw kecapil chupa na namaysangan lakaw.